Ilo wenkari mingsari wamgalalo na FM inongo tminat ntsene kubela ya kumembiri noko ya Afrika Vulavula kamgalalo na FM kutisala kona twi kusuka haleno amasingeta mall hila inga kona a Ben Store msumbunu kwa kahle mingsari wamena siku hileria rabo makumembiri nongo rangwete lia ya maori lemera maketmbiri makumembiri naro shikoke nchindan shive shifambela makumlish shinda kuninga ko tukulavula katishan kamanyata xitsin'wana xexo xi kokeni xi sukela makumu aha kheseri swinene sweswo mingisero mugana lono FM nongo Afrika Vulavula hi hlanganini nakambe ku ri msumbuneko kusuka haleno a Ben Store mingisero wa mugana lono FM nongo lowu nga tala hi mahungu yo tala swinene mingisero me kusuka ka timheho hinkwato ta misava a hi sungulela va economic freedom fighters va ri vanhu hinkwavo lava nga tsandzeka ku tisa tibazi loko ku ya tlangeriwa lembe ra vukhume le a First National Bank Stadium a va tshiki xikan'we kan'we ya van'wana ya man mandlela ya kahle ku kombisa timhaka ta ku ta vurhangeri wena u ri yini kolonga ko xivutiso xa kahle lexi hi nga tsakela ku hi twa n'wangulo wa wena eka xona kasi ke yin'wana mhaka mingisero mugana lono FM i timhaka leti hi nga ta va kha hi vulavula hi tona timhaka ta BRICS ta va kha hi langute tona namuntlha hi twa ku nga ri ta BRICS kambe timhaka ta nhlawulo wa le Zimbabwe lava CCC va ngeri haiko hina hi swi hi khomi kahle mbuyelo wa nhlawulo a wu vulavurisani na leswi va voti va le Zimbabwe va lava swona se ta va kha hi bula na swona hi swona swoleswo kasi ke Mangosuthu Buthelezi vona va tlangela siku ra vona ra lembe ra makumembiri ra vo ntlhanu va ri le exibedhlele swin'wana swa leswi kumbexana tana rixaka hi komberiwa ku va haya mahlweni na ku va khongerisa ku va va kota ku va hola eka mavabyi lawa ya nga va khoma hi ndlela yoleyo ya swi phindile City of Johannesburg swi tikomba ngeti ku na lava va nga rhumela tsalwa ra ku pfumala tshembo eka meyara wa le aka City of Johannesburg hi ndlela leyi swi nga swivutiso swa ku xana ku ta hetela ku ve na ntshamiseko ku fika kwihi kambe ke va aljamaa va ri hayi a ku na la ya kona meyara u ta tama a ri ko hi ndlela yeleyo ku ya emahlweni kasi ke yin'wana mhaka hi leyi leti timiri leti timhaka ta ku hi tona ti kahle ti nga hetelela ti khunguvanyisa van'wana hi ndlela yeleyo ya ku sungula ku na vamhani vambirhi a Pitori va nga sukela vana va vo vantsongo ivi vana lava va sala va tshwela mukhukhwini a ku hela loko ka vhiki hikuva va yi thavene leswaku na lava ku twisisa kahle ku i vamhani i vana va mani vanhu valava mi kurisiwe njhani loko mi fika ka xiyimo xa ku n'we mi ta teka xiboho xa ku mi siya vana ma tivana kasi un'wana ni rhumele email vhiki leri nga hundza a vulavula hi timhaka a ku ri ra vumune a vulavula hi timhaka ta ku na munhu a nga nyamalala aka Xigamani khombo ra kona munhu luya hetelele a kumeka naswona yi kumeke a hundze emisaveni hi n'wina va ka Machavele chavelelekani eka xiyimo lexo tika a hi swona leswi mi ta mi swi languterile leswi kambe ke ku tiva mani hi hosi ntsena hi swi tivaka loko a ri ka yaleyo mhaka loko ni vuyela hi bula na Hosi Xigamani hi twa kahle kahle ku endleke yini a hi sunguleni hundza laha hi ta vuya hi yisa mahlweni ka leswi xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula ntiyiso mingisero mugana lono FM 13 ntsena kubela wara ya 12 nokora ku Afrika wa vulavula ka mugana lono FM ntari lava ku bula na Hosi Xigamani to kahle kahle ku endleke yini hi ndlela le ndaba zitenhlekani mamkeleli ka mugana lono FM hlekani khalanga hlekani le ka vayingiseri hinkwavo va mugana lonene kumbexana hi sungula ni hundza marito yo chavelela eka n'wina na tiko ra n'we eka ku lahlekeriwa loko mi hlanganeke na kona endzhaku ka ku kumeka ka ku hundza emisaveni ka kulukumba Machavele kumbexana hi sunguleni kwalano kahle kahle ku endleke yini ndaba zito i komo swinene la ku khensa ku va mi hindziseli marito yo chavelela ka vandyangu na tiko hinkwaro ni ta ringeta ku swi tsemakanyanyana katsongo mara ndo sungula kwala ka ku ri hi wa vumbirhi vhiki leri nga hela na hlekani ni kumi riqingho ri huma ka vandyangu va kombisa leswaku hi nkarhi walowo va ni fonele wona a va ri dan'wini damu leyi vulavulaka hi rona ri le xikarhi ka Xigamani na Mahoni xivongo xikwetsi va kombisa lava nga kona va vona basikiri na cooler box na tihlampfi leti ti hanyaku hi ganga ra hala ka Xigamani ku ri ku hi ganga ra hala ka Mahonisi va kumi ku ri na titangu na hembe na cellphone ya tatana Amos Machavele mara vona hi voxe a va va voni ku ri ku va gini ku va vona hi muvhulu wa kona ku ri xa tolo
se swi nga leswi ni vintisa xiphorisa va xiphorisa va tsutsumile va kwele nhoveni se a ri ya ku peleni dyambu va va chayisa ku nga sekiwangi ivi xa mundzuku ku kota ku kumeka lava vo hlambela na lava va timbyana va kota ku ya edan'wini va fika va secha endzeni ka mati hi nga humeleli ku tlheleliwa ku secheni va tlhelela until ku za ku fika siku ra wavutlhanu laha loko hi ku ya ku secheni a yimela va divers kusuka Polokwane loko ha ri kwa dan'wini va va tsematsema vutohunyi va vona swin'wana va hleketelela ku nga ku na nchumu papamala vutikombo ri nhloko ya munhu ivi loko hi tshinelela nyana laya hi swi vona swi hi khorwisa ku lexi vonaka ku laya nhloko ya munhu mara swi nga tikombi ku nga va yi ri ya mani ivi then hi va hi kombela lava va ku hlambela ku va ta na maphorisa hinkwavo va ta loko va te va ta fika laha va xiphorisa va tiva ta hlambela va nghena hi xikete xa vona ivi va huma na yena munhu loyi a hi vona ivi hinkwenu hi swi vona ku ntele hi vona tatana Amos Macevele va huma na buruku ya vona leyi a va hi mbarile va nghena yona matini a va ha yi mbarile na hi nkarhi walowo na bangi ri bohile lexi ni nga tiyisisaka xona i ku ri fikile va humele laya va kumeki na swirho swa vona swi helerile hinkwaswo a ku na part leyi nga tikomba yi tsemekile kumbexani va tsemiwe kun'wana ku fikela kwala kalangani ni ringeta ku yi kombisa ku fikela kwalaho ni nga tivi loko ri na swivutiso swin'wana no ringeta ku tsemakanya hikwalaho ka nkarhi ya na mutwiswa endhawu kambe xiyimo xa muxaka lowu ku endleka yini kahle kahle dan'wini leri hi ku a hi mhangu yo sungula leyi ya swona leswi a hi mhangu a hlata mukhalabyo ma kambe leyi ya ka na nkateko wa ku ri hambiloko ri kateko khombo hi ku se at least masalelo va nga kumini va ta va na tlinoja ka phati ya ku ri ku ta va ku kumekile masalelo ya yena mara ku ngo va na phati leya ku kahle ku humelelile leswi hinkwenu hi nga swi tiviku because a yo yimela timhaka ta va ka postmortem hi ku va ta hi nyika va hi komba ku i ncini xi nga va ku xi teki vutomi bya munhu hi ndlela yaleyo yin'wani mhaka ndavedzita i ku loko mi kha mi languta ku sukusela ka lembe ra un'wana a kha ni byela ka kombisa timhaka ta ku loyi a nga ni tsalela email vhiki leri nga hundza a kombisa timhaka ta ku mhaka leyi yi sungule ku sukusela hi 2020 ku ka ku endleka timhaka leti hi vulavulaka hi tona ta ku nyamalala munhu ku kumeka munhu a hundze emisaveni sweswo swa ku tani ya na tsundzuka yin'wana case I think ya 2018 if I'm not mistaken kwala ka vo December nakona hi kuma maakatiko wa kona ka Xigamani na yena bona hi va kuma hi va hlahla hi koti ku ya va veka mara case ya kona hi se swi tiva na sweswi ku ri ku humelelini tanihiloko ni tlhela ni kombisana ku leyi yin'wana yo excel leyi ni yi tsundzukaku yale ya mukhalabye laha hi nga kuma mpahla mara munhu a hi se ni kuma na sweswi se na ya leyiwani loko va kumeki va ri ndzeni ka mati a hi se za hi swi twisisa ku nghenele timhaka ta vugevenga kumbe ku humelele timhaka ta yini daswani ku ri vulavisisi nkarhi wun'wana ku ya mahlweni hi byo byi nga hi kombisaka ku ri ku humelelini tanihiloko mutwa ni kombisana ku ri a hi voni nchumu lexi xi hi kombaka ku ri ku xota swin'wana aka leswi munhu swa swirho swa yena swi helerile hinkwaswo se ka vulavisisi maybe va ta hi komba ku nga va ku ri ncini lexi xi nga teka vutomi bya munhu ku fikela sweswi a hi se za hi twisisa nchumu ku nga va ku humeleli yini laha ku ve tanihi muganga mi endla yini ku ya mahlweni tsundzuka ku ni tshame ni vona kun'wana ku ri na xikombiso xa ku mi lava ku endla xikhongelo emugangeni ku nga va ku ri swin'wana swa leswi swi susumetaka ku mi lava ku endla swikhongelo swa muxaka lowuwani kumbe ku na swin'wana leswi tanihi tiko mi kunguhata ku swi endla ku kumbexani ku nga herisiwa xikalo tanihi muganga hileswaku lembe na lembe hi va hi ri na xikhongelo xa tiko xa ku khongelela na vana va xikolo ku va dyondza kahle khongelela moya yo biha na swin'wana na swin'wana swo hambanahambana ku ri tiko ri kota ku kateka hi ndlela yaleyo na vhiki leri nga hela a hi xi lulamiselini hi wa mune hi fanele hi va na xona kambe loko a khongela tlhe hi swi vona swi hi kanganyisa ku hi fanele hi tsutsuma hi ya le aku laveni tanihi sweswiwani leswi hi swi endlaku tanihi tiko lexi hi nga focus-a ngopfu ka xona sweswi hi ku se a ha ri ku laveni ka munhu se munhu u kumekile ho vona swi fanele ku hi tshinelela va ndyangu hi kota ku ri hi vonisana ku ri hi nga endlisa ku yini ku lulamisa ntirho lowuwani ku ya fika kona ni vulavurisa sweswiwani le ndleleni ni kongoma kona ku ya mutini ni ya na va ndyangu hi kota ku kombisana ku a va tile ala tribal mara ni vona swi fanerile ku ri tanihi vurhangeri ni ya kandziya kwele emutini hi kota ku vona ya va hleketaka ya vona yo hetelela mi hetsela mi ku yini ndava zitara ku xiyimo xi tetani yo hetelela ku hi tshoveki mimoya swi le ku vaveni leswi swi nga humelela tiko rini hi milenge lexi ni nga khensaka ngopfu ka vaakatiko va kombi seketelo wukulu na vun'we lebyi nga kona ingaku swi ngo yisa sweswi ya emahlweni a va tshama hansi vaakatiko siku hlekani mpundzu van'wani va ta na swikaputini van'wani va tlhela van'wani va kha va twa ndlala mara hinkwavo va kha va vulavula hi nomo wun'we
seketelaneni ku kota za hi kuma munhu loyi a nga hi lahlekela kateko khombo hi kumile kateko kambe khombo ra kona ku hundile misaveni mara a va Xigamani va tiko akelani a hi mahlweni ya komba seketelo ka vandyangu hi va nyika privacy ya vona va hi nga ta seketela kota kona hi va seketela kunene mara ku va vona vandyangu va nyika vuchasi va hi leader ku hi kongoma ku ka xiyimo xo tika so tavezela khenseni nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta kesi swinene kala mi hlayiseka inkomo isweswo mingisero mugana lona FM lava hi bula na vona Hosi Xigamani ta tsundzuka ku hi bule hi swo kwala ka nangona kwalo xiyimo xo tika swinene kumbexana n'we hi va muganga yimani man ringetani ku lava vafundhisi ku kota ku twisisa ku i ncini xi dyaku muaki lembe na lembe loko ri ku swi ta va swi yimise xisweswo loko ri ku swa vafundhisi swa tsandza humani mungoma fambani mi ya lavisisi swi tiveka ku hi ku na swi tiva ku sweswi xiyimo xi nga te tani swi nga endleki un'wana le ku hleketeleni ni un'wana hleketelela un'wana un'wana ta za hleketelela un'wana a ya vula na a vulavula na vanhu vo ka va nga ri hi ku a swi tiva ku loko ku ze ku va na xiyimo xa muxaka lowu ku hetelela ku va na swiyimo swa hoyi yaleyo ku mani hleketelela mani hleketelela se lavisisani mi kota ku kuma vundzeni bya mhaka leyi loko mi ri swibijini vulavula hi yona mhaka leyiwani loko swi koteka vitana na va xiphorisa va ta mi byela ku na milandzu leyin'wana yi fika kwihi ve le ku lavisiseni ku fika kwihi hi ndlela yaleyo sweswo swi ta pfuna ku hi kota ku kuma xitshunxo xa mhaka leyi ku ya mahlweni na ku ra ka Afrika wa vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela 21 minutes ntsena ku bela wara ya 12 ni khalanga pet mathebula hi hundini data va yisa mahlweni ka leswi sweswo mingisero mugana lona FM na ku Afrika wa vulavula ka mugana lona FM ta karhi i 20 minutes ntsena ku bela wara ya 12 nkarhi wa ku hitwa wena ku uri yeni ka 0860002543 kumbe kansela rito ka WhatsApp ya hina ya xitichi handle ka sweswo ncintani ta kombela matlangela yona ku va ta kota ku yi tiva kahle nomboro yaleyo hi ndlela yaleyo 0860002543 hi ta twa ku n'wangulo wa wena uri yeni committee timhaka namuntlha ku ri msumbhunuko ku tetani mi ri yeni timhaka leti ta va mali lava vo suka va ya tavenini va siya vana mara va mani va masiku lama mi vanhu va njhani mara mi ri yini timhaka leti nga tekiwa hi va EFF i mani a rivala ku mhaka leyi nga vulavuriwa hi nkulukumba Matthew Sposa loko va vulavula hi timhaka ta ku kombisa timhaka ta matshamelo ya swilo ngopfungopfu ka mafambisele hi ndlela yaleyo mi ri yini n'wina a hi mi tweneni 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@apc.co.za hi ndlela yaleyo mani vona ku a ku na un'wana munhu hi nga vulavulaka na yena laha ke nhlekani a ku na a nga si fika ya se fikini nhlekani I am John Bookfed Mavonelo. Ya ipfukile boto mina khetsa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we La ku vulavula hi mhaka ya Zimbabwe sweswi. Ya Va ri a va lavi ku ya ka ti-Zimbabwean court and sweswo swi vula ku ri loko hi langutisa hierarchy ya ti-court ku na International Court of Justice leyi nga ri ku na meno na International Criminal Court leyi nga na meno leyi a yi ku yi lava Putin a pfaleriwile mara xivutiso i ku va ta swi kota ku kuma vumbhoni lebyi va byi lavaka na hi ku ya hlupha kwalano loko yi fika kwalano yi haka rimitsi i xivutiso lexi xi vutisiwaka hi ku na yena ve ri a nge se vulavula nchumu luya wa CCC a nge se vulavula nchumu komba ku i ncini leswi yena a nga na swona leswi nga ta endla ku ri a kumeka a kha a vulavula leswi a swi vulavulaka kuve n'wina mi vona ongeti hi nga va hi fike njhani laha hi fikisiwe hi yini laha a ni ma swi tiva ku ri hi xizulu ve ri mi nga ni katsi mina a ni swi tivi mi nge ni nga mukati ve ri ku na sandla sa mfene u teki timali ta vanhu i mani a nga teka timali ta vanhu yaluya wa CCC because loko u tsandzeka ku hlamusela ku ri vanhu lava rhobeli kwihi swi ta kota ku ya le because vakhalabya lava va nga leyi va nga tshama ka International Criminal Court hi vona lava va nga ta investigate va kuma evidence ivi se va vula va ku president ya Zimbabwe i nala against humanity hi xilungu very
it's a criminal against humanity. So leswi hi fanele ku prove swona ku vona va robi humanity kumbe a va yi robanga. Ya kole ku ti and leswi swi nga tikaka ku swi vekelela vumbhoni. Swa tika hi ku mata swi tikisiwa yini hi ku a hi le ku byi tweni phela. A ni mukhalabye loyi Mnangagwa u te a ku extend ti-election na lava va nga votangi ku a va voti kambe. A tlhe a ti nyika ti-percentage tintsanana to u winile. Mukhalabye loyi na yena. U winile 2%. U wine ti-percent tinharhu ku 53-44 hi ndlela leyo a nga vileli ku i wina hi tingani ntsena a winile. A ni n'wina mi rhawundile vanhu va metse mara hi sweswo hi leswi swi nga le ku tikeni se loko vo kota ku prova sweswo va nga n'wi declare va ku u endle crime against humanity because humanity loko yi lava ku tiko ri fambisiwa hi mani un'wana a ta fika endla swa yena u lwa na vanhu. Kambe xivutiso i ku tanihi sweswi mi vulaku vumbhoni bya ku himpela i lwa na vanhu swi ta vonaka swi huma kwihi la xiphiqo xi nga kona. A hi tivi mi nge hi nga preempt decision a hi yimeni hi vona ku masiku lama taku ku ta huma yini leswi nga ta endla ku hi pfumela sweswo. Na mi twele papa. I can see. Kumbe mi nga si famba. Okay, vafambi. Ni swi hleketini ku va ta a swi hlweli phela ni le kule hali vafambisa sweswo ndlela leyo. Lexin'wana a ta va vutisa xona a na ta va vutisa ku hi ku tsakela ka n'wina ke a mi ta tsakela ku loko a wu lo fambisa ku yini nhlawulo kumbe a mi le ka xiyimo xa kahle xo tsakela swin'wana na swin'wana hi swona ke hi leswi a ni lava ku va vutisa swona hi ndlela leyo. King Khupane wa ka Miningisi u rhumele ka X ako ni rhandza ku khensisa muhluri eka mihlawulo ya tiko ra Zimbabwe hoyo president Mnangagwa wa ZANU-PF vanhu va vone a ta tisa ku cinca aka tiko ra vona hoyo president Mnangagwa loko ho kanakana ku a nga va a humelele hi swa ntiyiso kumbe yini un'wana i ri hoyo ka yena se ku avana ka tiko hi ndlela yaleyo se swi komba kahle ku se swilo swi le ka xiyimo xa njhani. Nokota ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eka ku haxela vona tweak kusuka haleni Appen Store a hi kumeni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini ivi kusuka kwalano loko se hi vuya hi bula na Dr. Kingsley Makhubele hi bula na vona la kha hi languta ka timhaka tona ti ta nhlawulo wa le Zimbabwe xana swi vula yini ku nga va ku endleke yini hi ndlela yaleyo se loko hi heta ku bula na vona hi laha hi nga ta va kha hi teka riqingho ra vona ku ya mahlweni hi ndlela leyo ka 0860002543 sweswiwani a hi amukeleni Bongi N'wam'wana Maluleke a hi byela ku mahungu ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ya Bongi. Palamende ya rixaka botpet ya master asiphayiphani matla mwan ikhale botpet ayiswiswani imalembe mata mfumo lo hlengela nkarhi n'wanyana ayona kute loko ANC luza laha maskali ku nghena DA maka sungula ku nuwa ya huma na thaka va complain swi tsandza na nyamtshana swi swa ri tano loko mo vona leswi humela laha maskali bopete swa chuhisa hi ni nga na va ni nga ka laha maskali ya chuha hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha maskrani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana Sterkwater swi vula matakunun'wa they know for many years ku ndhawu leyi na matakunun'wa va sitile va endle nchumu ku na vo Sulumani ku na vo Skampaneni ku na vo Majaneni i tindhawu leti nga laha maskrani. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Isa so mingisere Munghana Lonene FM noko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mahlo hinkwawo loko n'we mi ha ri langutana na timhaka ta BRICS a ya langutana na timhaka ta nhlavulo lowu nga va koho hi Ravunharhu a Zimbabwe eka vula na mbuyelo se wu humini xana ku nga va ku xifaniso xa leswi himpela vaaki va lavaka swona ke a hi amukeleni mihleri lava nga ta hi pfuna ku hlela mhaka le kantswa vona Dr. Kingsley Makhubele hi bula na vona eka nhlekani lowu hi twa ku va wu vone njhani nhlawulo leya luwa na ku ZANU-PF
ya ta ya mahlweni yi fambisa tiko ra Zimbabwe swi nga va swi vula yini swoleswo dokotela Nhlekani mi amukeli ka Munghana Lona FM na ku vuyisa ka mafizuro ya vhiki leri nga hela Nhlekani Khalanga khensa swinene dokotela vhiki leri nga hundza hi vulavurile timhaka ta BRICS kumbexana hi ta hi tsela hi swona loko se mi nga si famba la kambe a hi tlheleleni ka nhlawulo lowu wu kha wu va kolo America BRICS wa le Zimbabwe mi vone yini ku sukusela ka loko nhlawulo wu sungurile ku fika sweswi va nga vuya swa mbuyelo Khalanga kuna delegation leyi rhumeriwile ku ya langutisa nhlawulo wa le Zimbabwe ya SADC leyi rhangele hi Nkulukumba Mumba langa xandla xa president xa khale xa le Zambia va te swilo leswi va nga swi vona laya i mhaka ku ri radio na television ta mfumo o leswi vitaniwaka ti-public broadcaster the opposition a va ri hava access ya vona hi yona problem ikulukumba leyo a ku ri na ku chuhisa vanhu van'wanyana ku ri va nga yi va chuza vanhu lava va lavaka maxi xikulukumba Khalanga va vulavula hi ku ri a ku ri hava ku cheka leswa ti-voters roll a zanga ti auditiwa na le ka ti-polling station tin'wana va vulavula leswaku ri maphepha lowo hlawula a fike late kun'wanyana zanga fika ku ve na problem ikulukumba ngopfu a Matebeleland na le party ya Zimbabwe na ya Harare na Manicaland so bona va vula leswaku ri swilo zanga swi famba hi ndlela leyi SADC yi nga teka swiphiqo ku ri fanele swi fambisiwa hi swona so hi yona problem leyi nga kona sweswi leyi hinkwerhu hi langutise ku ri report leyi ya SADC yi tata na ti-details ku ri ku endlakale yini mara sweswi na va matiko a SADC I think lava va nga humesa message ya bona i president ya le Namibia Dr. Hage Geingob na hina la president wa hina wa lo miyela ba endla kahle va nga sunguli va vulavula ku ri vona va swi vona njhani va nga sizama va langutisa report leyi nga endliwa hi vanhu lava va nga va rhuma ku ya langutisa ku ri ku endlakala yini le Zimbabwe kuve a swi ta koteka ku va na ku cinca loko mi kha mi languta mbangu walowo loko hi ta languta mbuyelo lowu ku ya hi leswi wu nga hetelela wu humisa swona dokotela ku cinca swi ta tika ngopfu hikuva swi durha ngopfu ku rana ti-elections and tiko ra le Zimbabwe ha swi tiva ku ri hi mhaka ya macheleni swa tika ngopfu na ku endla ku hlawula loku nga va kona sweswi swin'wana zanga swi famba kahle hi mhaka ku ri ku hava mali so a hi tivi ku ri ku ta endlakala yini Nkulukumba Chamisa yena u ti vaakatiko vona hi vona fanele va langutisa ku ri swi fambe njhani leswi swi ni chavisa ngopfu Khalanga hi mhaka ku ri vaakatiko va nga sukela va tekela nawu emavokweni wa vona ku nga va na madzolonga a zanga ku va na madzolonga a nkarhi lowu nga hundza before ti-election na nkarhi wa ti-election i xikulukumba lexi nga endlekala a Zimbabwe ku ri madzolonga zanga va kona so hi chava ku ri ku ya mahlweni ku nga va na madzolonga loko vanhu va byeriwa ku ri hi vona fanele va langutisa ku ri swilo swi fambe njhani hikokwalaho ka yini Chamisa a nga va a vulavurise sweswo ku ngo va ku ri timhaka ta ku hela mandla kumbe ku na swin'wana mi vona ku ngeti swa n'wi susumeta ku va hetelela ku n'wina vaakatiko yin'we mi nga ta vona ku mi ndla njhani SADC Khalanga yi vula leswaku ri ti-court ta le Zimbabwe ti le xikhwameni xa mfumo wa ZANU-PF so a va swi koti ku ya ti-court ku ri ku langutisiwa ku ri ku endlakale yini hikuva hi yona recourse leyi va nga na yona tanihileswi va swi vulaka ku ri judiciary captured hi mfumo wa ZANU-PF a hi tivi ku ri ku ta endlakala yini hi yona mhaka leyi nga ka yona mina leswi a ni swi vona hi swona ku ri varangeleli va hina laha SADC ka fanele va se va hlanganile sweswi va vona ku ri ku endlakala yini va nga yimi ku ze ku va na madzolonga loko swi ku ri na madzolonga hi kona va ya ku va tsutsuma ku ri hi tshama na hansi vulavula fanele va sungula sweswi ku ri va vona ku ri ku endlakala yini ene nkarhi wa famba
loko mi kha mi languta hikokwalaho ka yini mi ku nkarhi wa famba mi vula ku loko ko hlweriwa ku nga hetelela ku humelela yini? Loko ku hlweriwa vanhu va kwate ngopfu a Zimbabwe leswi ni swi vonaka na leswi swi landzelaka i mhaka ku ri vanhu se va hleketa ku tekela nawu emavokweni wa vona. Loko va teka nawu emavokweni wa vona ku ta va na madzolonga ngopfu a Zimbabwe hikuva nakona a minkarhi leyi nga hundza a Zimbabwe loyi nkarhi lowu wa ti-election ku ve na madzolonga ngopfu vanhu va swi koti na ku yingisana a va ha koti na vanhu lava tshamaka hinkwavo va hakelanaka a va koti ku vulavurisana. Hi yona problem leyi nga kona. Loko ku tekiwa nkarhi swi ta va nga problem ku ri vanhu va ta kota ku tshama kahle va vulavurisana va vona ku ri va swi lunghisisa ku yini leswi nga kona laha Zimbabwe swi tshamisiwa njhani. Loko ni ka ni languta ku na vaaki vo tala va le Zimbabwe va nga vonaka ku va nga nghenelelangi ka timhaka ta nhlawulo loyi ngopfu loko kha mi languta leswaku nhlayo ya vanhu va le Zimbabwe yi hleketeleriwa kwalomu ya ka va 9 wa mamiliyoni kambe lava va titsarisele ku ya vhota a ku ri 9 wa mamiliyoni. Swi nga va swi vula yini leswiwani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku na va lava va nga ya va ya vhota a va fikangi 9 wa mamiliyoni ku ya hi laha va titsariselaka kona? Leswi ni nga swi vona Khalanga i ku ri ku ve na I think 69% turnout. Now 69% turnout ya ti-election i nomboro ya le henhla ngopfu. Hina aka hina la ti-local government ta hina aka lembe leri nga hundza hi 2022 vanhu lava va nga ya va hlawula local government and so on va ve hansi ngopfu hi mhaka ya ti-problem ta le Zimbabwe. A ni nga hleketi ku ri ku nga va na vanhu va 69% lava ya ku va ya vota. So leswaku ri mfumo wa le Zimbabwe wona u na a lot of legitimacy sweswi hi mhaka ku ri tinomboro ta vanhu lava nga va vota ti le henhla ngopfu. Mi nga langutisi tinomboro ta presidential election tinomboro ta kona ti ve hansi ngopfu hi ntiyiso. Kambe loko ku na legitimacy ku ya hi leswi mi swi vekisaka swona dokodela hikokwalaho ka yini ku fanele ku vileriwa a hi lava va votile va yile va ri 60 ku tlula 70% mfumo lowu nga hlawuriwa hi walowu nga hlawuriwa president humelerini se xivilelo yini? Kalanga ku na swilo leswi nga pfumelana hi swona hi nga pfumelana hi swona hinkwerhu la ka SADC na Zimbabwe na yona i party ya SADC ku ri loko va na ku hlawula ku na ti-protocol leti fanele ti landeriwa. Nkulukumba Mumba va vula leswaku ri a zanga ku landeriwa ti-protocol letiwani so va vula ku ri ti-election ta le Zimbabwe a zanga ti va free and fair hi mhaka problem leti nga va kona. Mfumo wa ZANU u kote ku abuse power ya yona against the opposition. Hi yona problem ikulukumba leyo. Ti-elections a hi ku ri ku langutiwa ku ri vanhu va hlawule njhani. Ku langutiwa na ku ri before ku hlawuriwa vanhu ku ve na yini. Ku na ti-area ta ku ri ti-ballot papers a zanga ti yisiwa Khalanga according to report leya ya nkulukumba Mumba. Hi swona swilo leswi va nga ku problem. That's why na vakulukumba va hina va la SADC varhangeli va hina va la SADC hinkwavo va lo miyela va le weak munhu loyi a nga vulavula sweswi i hake ngopfu tanihileswi va ni vula swona. Kambe leswo miyela ha swi toloverile mi ri yini malembe ndzhaku a mi endla leswiya swa a mi swi vitana yini kambe quiet diplomacy. Khalanga sweswi a ni ri vanhu lavawani va te na this protocol leyi nga ka chapter 6 ya SADC document leyi va vitanaku the principle and guidelines of governing democratic elections and elections observation missions and Zimbabwe i party ya vona. So leswiwani va te na ti-guideline leswi ku kota ku pfuna leswaku ri i guida SADC ku loko ve na ti-elections SADC yi kota ku va na a common pronouncement. Ku hava common pronouncement sweswi va lo miyela and ku hava munhu la vulaka ku ri report leya nkulukumba Mumba ha yi teka or a yi teki. Zimbabwe president Mnangagwa u vula leswaku ri u hleketa leswaku ri ti-observation ta nkulukumba Mumba ti ta reversiwa. Mina ni voni mhaka leyi endlakala hikuva loko reversiwa ti-report letiwani swi pfuna hina hi rhumela tintsumi ta hina ku ri ti famba ti ya observa ti-election. Loko ti vuya tintsumi leti a hi pfumelana na tona hina hi nga zanga hi va kona kwala. Hi yona mhaka leyi nga ta vanga problem ka SADC. Fanele hi themba tintsumi ta hina hikuva tintsumi ta hina na tona ti ye a
a Zimbabwe ti langutise ti-guidelines leti Zimbabwe yi nga phati ya tona na yona. Ni twe mi kha mi vulavula ko tala ko hlaya dokodela hi le kusuhi na ku fika makumu dokodela mi kha mi vulavula hi timhaka ta ti-voters roll malembe ndzhaku ku kha ku ririwa hi voters roll va kha va ku heyi van'wani lava va nga kola ka voters roll ni hundza misaveni se va hunde khale sweswo swa ku taniya swi vula ku loko se xiyimo xi te tani ku ve a yi hluriwangi hi kenta voters roll swi vula ku hi mpela hi nge tshembi ku vanhu lava nga vota laha hi vo lava nga tsariwa laha kumbe va ha ri kona vuton'wini. Hi ntiyiso leyo hikuva opposition leyi swilo leswi va rila hi swona ka malembe a nga hundza ku ri vanhu lava va vota vanhu lava nga hundza misaveni. So loko voters roll yi nga zanga yi auditiwa yi langutisiwa kahle swi vanga problem. Mina leswi khalanga ni swi vonaka na yona Zimbabwe ya swi tiva ku ri na problem ya credibility. A fanele va endle ku ri voters roll yi va transparent and so on to try really to dispel hinkwaswo swilo leswaku ri elections ti nge be free and fair. Mara na vona vanhu va le Zimbabwe mfumo wa le Zimbabwe ngopfu a ni kholi ku ri va swi tekela nkoka swilo swa ku ri misava hinkwayo yi ta va vangela problem ti-isolation ti-sanction leti nga kona ti ta humelela mahlweni. Seleni dokodela ku kala ntshamiseko kumbe ku tshamiseka ka Zimbabwe swi hi khumba njhani mina na n'wina tanihi vaaki va SADC? Hina hi vaakisani na va le Zimbabwe. Vanhu va le Zimbabwe loko swi tika hala tanihileswi nga swi vona malembe langa hundza va ta hala va ta swibedhlele va ta hala va ta lava na yini and swilo leswiwani swi va vangela ku ri va va na conflict na vanhu va la kaya. Vanhu van'wanyana la kaya va rila hi mhaka ku ri va va tekela mitirho yini. So ku ri Zimbabwe yi humela mahlweni ku va na ntumbuluko wa Zimbabwe swi pfuna na hina. Swi pfuna na ku reduce conflict between hina na vaakatiko va hina na va le Zimbabwe. Swi vula leswaku ri loko yindlu ya makhelwani yi tshwa khalanga yi ta hisa na hina loko hi nga pfuni makhelwani. Hayi ni mi twile dokodela ni mi twile khensile swinene nkarhi wa n'wina vana na siku lerinene ku dya ku engeta inkomo sweswo minsiringana none fema aye lava hi bula na vona i dokodela Kingsley Makhuvela hi bula na vona kusuka va kha va vulavula hi timhaka ta nhlawulo wa le Zimbabwe hi ku ya hi laha a wu famba kona hi ndlela yoyoleyo 15 timinete ntsena yi nga si ba awara liya yan'we hi ta ya twa kun'we mi ri yini hi timhaka letiwani kambe sweswi ni pfumeleni ni sungula ni hundza hi laha ta vuya hi swa mahlweni ka leswi. Sweswo mingiseri wa Mugana Lona FM nongona ku Afrika wa vulavula hi mbetutwini ta le Zimbabwe miri yini n'we 0860002543 n'wina va le Zimbabwe n'wina mi nga kota ku ya vota miri yini hi mbuyelo matsaka hi wona ke n'wina vaaki va SADC miri yini n'wina ku xiyimo xi te tani i moya wa njhani lowu nge le ku byariweni lowuwani hikokwalaho ka yini van'wani matiko ma nga dyondzi ka swilo swo fana na leswi humelelaka etikweni ro fana na Afrika-Dzonga laha nhlawulo loko wu va koho mbuyelo wu vuya swi hundza ku tsandza yini. Xin'wana xivutiso ku ta va ku loko ku ve a swi tsandzi i ncini xi endlaka leswaku president wa le Namibia ku va ye a rhanga ku a hlamula lavan'wana va ku hwi loko va nga hlamuli i mhaka yini naswona loko ya hlamula i mhaka ya yini. 0860002543 ndzi nga tsaka ku nkarhi lowu hi nga sala na wona la hi va hi langutana na yo yaleyo mhaka ntsene twi ya leswaku timhaka ta nhlawulo wa le Zim ti fambe njhani na ku n'wina tanihi vaaki mi ri yini timhaka ta nhlawulo wolowo hi ri 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za eAfrika Munghana i Twitter handle wo sungula muyingiseri hi loyi nhleka khalanga Mphukeni Epfukile mjani papa? Hawa epfukini. Okay, hi n'wina wala? Hi xitalo. Mina veli mara. Hi kuyini? Okay. Wini Zimbabwe ne Rotterdam wini. Mwa iphelo ta le Zimbabwe. A ku na nhlawulo ka nga famba kahle ni ka landela mhaka ya election te le Zimbabwe. Ni te landerini kwa nga sungula ku ndzi fika kwala makumu ndzi ni vona na mbuyelo wa kona
na loko va ka va anawusa no swin'we na loko a ku lahleka mapapila man'wana un'wana a karhi wa mfumo wa Jamisa a karhi a kombisa ku i la ta vulavula na vateki va mahungu va ta va ta n'wi vutlela papila no swin'we va handula mhaka yikulukumba leyi nga ku humeleleni vaaki va le Zimbabwe ne a va sukeli mhakeni yo ngongoreka na swilo leswi va swi vonaka leswi swo va clear mi nge vuli ku tivhota ti famba kahle vote pattern tshame South Africa mi nga yangi mi ya vota so loko mi nga yangi mi ya vota mi hleketa ku na ta mi ya votela hi vamani ku vanhu lava nga tshama a Zimbabwe a va votela swa sayiti ra vona and a va votela mfumo wa vona va wu votela ivi wu vuya wu wina wena u ka u kaneta u nga yangi ya vota a wu kanetisa ku yini a ni loko mfumo Chamisa a nga winangi or loko Mnangagwa i winini ku komba ku lava a va karhi va sapota Mnangagwa va yi va a vota hi vutalo lava a va fanele va votela Chamisa a va yangi va vota a va te va ta tumbela South Africa va vulavula va tshame South Africa so a va sukeli ku hi xava tele loko vo yi tshika ku hi xava tele non'weni tiko ra Zimbabwe ri ta kota ku famba kahle a South Africa loko mo ze mhaka leyi mi yi vulaka un'wana muyingiseri i yi vurile a kombisa timhaka kahle a vanhu loko va kha va nga tshami kona va ha votela yini hikuva va tshami kona loko ku ve mi tshama kona a mi ta vota ivi mi tlhe mi ya tshama mi yimela timhaka ta tiko ra n'wina kambe a mi le ka tikweni ra n'wina se yo mhaka na ku mi votisa ku yini a swa ha hi fiki swi hoxa xandla ku fika kwalano leraku ni nga pfumelela na n'wina kwala ka ku timhaka leti ta ku lava va talaka ku vulavula ngopfu hi lava va nga haleni lava va nga haleni vo nga ku vulavule va lwa hi xindhakwandhakwana va lwa hi xikosi i ta swi kota ku swi vona ku copa ku loko a lwa hi xikosi hi ku veri ku tsutsumeni loko a va lo khoma ndlela va khandziya tibazi letiya ta vona letiya sweswiya va khandziyisa ku swona va layichisa ku swona mpahla van'wana va khandziya le trailereni ku komba ku mpela swa vavava ku mfumo wa Zimbabwe a wu cinci i nge mhangu leyi vulavulaka yona namuntlha hi nga va kona because vanhu a va ta kombisa ku hi le ku twisisa ka hina that's why ku mbuyela a wu famba kahle hi hume hi vutalo hi ya vota vanhu lava va sele South Africa vote pattern ku nga mo languta nhlayo liya va ka va vulavula hi yo leyi nga vota Zimbabwe swi tikomba swinenenene ngopfu ku nhlayo leyi nga tala hi leyi nga tsutsumela la South Africa na matiko man'wana lama nga la tlhelo a va nga yangi va vota Mnangagwa i lo wina ku ni kaneta munhu ni kaneti vote i ku tsala ni hoxa laha phakathi loko ni voteli yena so loko se nga yangi ku voteni leswi swi vula ku Mugabe tshama khumba mhaka yana yin'wanyana a ku vota votile madala winile hi mhaka ku yini loko i nga n'wi kaneti kambe timhaka ta ku kumbexani ku nga hetelela ku yiveriwa ni sanani ke ku yiveriwa tivhoti ke vanhu va ka va votile mara va ka va nga voti swona leswi swi nga vuyela na mbuyelo a mi swi hleketi sweswo kalanga tivhoti a ti yiveriwanga Zimbabwe a hi ni mi nyika xikombiso nyana loko ho vanhu lava nga tshama na South Africa hinkwenu ka n'wina a hi fambeli mi ya vota Zimbabwe va fika va ku a ni mi yini Zimbabwe n'wina mi nge mi voteli Chamisa yimelana halawa hi kombela ku mi tlhe mi vota futhi ne hi ri karhi hi languta mi ta kuma leswaku Chamisa a nga wina hikuva tivhoti ta yehe to tala ti nga ti ri la South Africa kasi loko ku ve hi ku avo loya a va ta kota ku vula ku why ku nhlawulo a wu fambangi kahle hi mhaka ya leswiwani hi hume hi vutalo a hi voniwa laha ka N1 hi ka hi tsutsumela ku voteni ne nhlayo leyi a yi ye ku voteni a yi tele nhlayo leyo ka yi nga yangi ku voteni hi yona yi nga endla ku Chamisa a nga wini loko mo languta tivhoti ta kona a ti lo siyana kule ku loko a vo lo huma hi vutalo nyana vanhu va le Zimbabwe ni na xoku a hi ta kota ku vulavula swin'wana ku hi vone N1 yi tele vanhu va nga va khitikana va karhi va ku va ya ku voteni a hi vonanga N1 yi ga yi khitikana vanhu va nga va ku voteni munhu i la ta vulavula a tshame South Africa ta mi nyika xikombiso mfumo wa hina wa Afrika-Dzonga loko i ku a wa hi lava DA kumbe lava EFF hi ku vona laha ka ballot paper na ballot box Johannesburg Pitori na tindhawu tin'wana ti kombe a ta hala masipala wa ANC hi vone laha ka tivhoti va fika va cinca va vhotela mavandla man'wana lama va lavaka wona ivi swilo swi cinca va endla leswi va lavaka swona so loko ku ri ku a wu yangi ya vhota eku swin'wana mani loyi a n'wi rhumela ya ku vhota loko ku ri ku i fika vhotela Mnangagwa wa wu yangi ya vhota i ta swi vona hi kwihi hikuva wa wu yangi ya vhota vanhu va le Zimbabwe va swi ku hi bela wa loko i nga yangi ya vhota a wu yangi ya vhota swi kumbeli ku nhlawulo luwa wu fambe kahle i winini ya langa wina Mnangagwa i president wa hina wa loko ka tiko ri nga koho kwala Afrika hinkwawo ntlhanu wa malembe hinkwawo lama taka wa ta tshama ni ntsatsa loko cina misa lona macinelo yena komba ku winini ne i driver ba get down yin'wana a ya hansi nyana ta ya henhla nyana
ni winile a ku na coalition eZimbabwe leswi swa ku mavandla man'wana ya ta vumbana a swi kona chamisa i gangisi ti-vote i tikumini to tala ku lova ku vanhu avayangi va n'wi hlawula a va lwa va tshame Rotterdam loko ndzi tshame Rotterdam nga yangi ya vota wo ehleketa ku ta cinca yini ko yangi ya vota na sweswi ya ku voteni lembe leri ta ku voteni hi huma hinkwenu ya vota i swi langa vandla leri i ri lavaka loko nga ri lavi tshikete ku lavi rona leriwa Nemetwi famsese so mahlawule vayingiseri umngana lona FM n'wana wa vayingiseri na ya tisa tlhelo ra yena kusuka la a Rotterdam kambe ke kuna un'wana vayingiseri loyi ihleka aye khalanga hey minjani mo va ku saheni hayi le ndleleni uma kuvoteni ba oh okay ambani kunona phela kufaka yo kutwile mirinwe hayi uma leyo kuvoteni katika khalanga katika naloko hi famba hi tibese letiya hi ri 100 kuvoteni ka ndhawu leyi yako olovanga ku na vanhu va Facebook twile le department wa face forever eZimbabwe va tshamelelaka ntsena va nga va pfuna hina ni madyondzelo ni nga endla ni nga pfuna ku vota ni he khalanga swa tirha sweswo hi huma leyo a ri ko ku tshameleriwe va ni pfuna ku vota na swi kota ku tsala phela ba ku nyike xithupa ni va nyika hawa khalanga mi nga endli sweswo ka tika ni vulavula kota leswi ma hi tsakela nchumu wun'we khalanga swi nga vulavula hi vakulukumba va sadake at least va nyika matimba va vulavula life for the first time mara va yo sweswi ku sala ka lava vakulukumba va ka Mbalula a hi tiki va swi kuma ku leswaku loyi a winile misalweni khalanga loko mo landza ku nga votiwa yena kulukumba loyi van'wana yes ka ti-MP le makaya i winile Zantezi un'wana i winile ti-MP mara va votela president wa hina Chamisa ma swisisi ma tisa difference ya vona ene na vanhu lava 6 million va nga ku va hi votile lava loko mo tihlanganisa timezi leti ti nga hlayiwa laha ne leti va nga ti vula swa ku va nga vota a swi fani swilo leswi but still na loko ya khoti maka va yi kheti na loko ya khoti maka va yi khetile we are wasting time loko yi nga pfuni hi sadaka hayi hi to hlangana kwale ka kowani hi tira teti ya tekom ka kowani le kaya le ka tika khalanga sweswi ku nga vulavula ku katika swa ku ti hungaseriwa ku eka nkovani ku ti cineriwa xa rupeya swena khalanga esweswo mixero mugana ra FM 0860002543 sale timinete tinharhu ku va hi ya mahungu ya misava ya awara ya n'we ka munghana lona na FM komandlela ku na un'wana kavanyeta ku muhumelerisi wa mina le studio 13 a ni swi tivi ku mani kambe hi ta n'wi kuma i nhlekani hi mi amukeri ka munghana lona kona mjani na pfukile papa no na mina komenda nyana ni ngenza mavonelo ya mina ane ka timhaka leti ta Zimbabwe letiwani na yitwisisa mhaka ya Zimbabwe lexi nga kona vanhu lava va nge le Zimbabwe lava nga vhotela Mnangagwa hi ku ri mfumo wa vona va twa wu ri kahle vanhu lava nge le ku vulavuleni swo tala hi lava nga tshama la Joni lava nga tshama la South Africa va ri la hi swo tala and then va nga yangi va ya vhota wa hi nga vonangi mabazi ma longolokile ka N1 ma ya Zimbabwe ku va kota ku ya kambe ku nge vi tiyisi hi ku wa ku nghena un'wana muyingiseri sweswi n'we mi humaka ku huma un'wana nge huma kona ku votini hi swi vonile leswi nga endleka le swi vula ku nga va ku ri na swin'wana swi nga kanganyisa kahle ku ya hi yena i riyo hi swi vonile leswi nga endleka okay hayi loko swi ri tani swi loko a na ha ri na matimba mara mina vonelo ra mina a ku ri rona rero ni nge tikeleli a ni vona va huma kona veri swi vonile hi huma kwini okay hayi loko ku ri na swin'wana a va swi lavisisi va kuma pulani ku va ta swi endlisa ku yini ma swi vona mara swi vona i ku vanhu hinkwavo lava le Zimbabwe va tele ngopfu laha na loko ku votiwa a hi ri na vona hi tele na vona va tsutsuma all over se loko va ku va vone swin'wana hayi na swi twisisa na mina inkosi no ni khensile swinene thank you ayi
sweswo mingisero mgana lona FM na ko Afrika wa Vulavula kamgana lona FM makomba ndlela la kuma maunge msava imana bona kulosala second tingani kuba yiba awara ya n'we ta kota kuma maunge msava na bonge n'wana ti maluleke hibo ingata ba ka long ta bona nrindele ku lota twa ku mhlabe ba ri yini kambe ke mlamza ba yime kulunga la ku lota hlamula swihehlo lesam kamtana swo mayelana na timhaka ta mati ya kusuka aka n'wamitwa ya Vulovidi anisitiwe ku endleke yini kambe tatwa hi vona kwala ku va ri yini hi ndlela leyo ku viya mongene misava ya awara ya n'we sweswiwani ku ya hi nkarhi lowu ni nga na wona la wu ri i awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava lawa ya landzelaka na bongi n'wana ti maluleke ivi kusuka kwalano hi ta ya mahlweni na nongonoko Afrika wa Vulavula ntirho ku haxela wona twi kusuka la Ben Store hi laha hi nga ko nhlekani lowu va na siku lerinene ya bongi twana loko xitimela xa vunanga xi tshunela xi ri karhi xi kokakoka 18 wa matorokisi Munghana Lonene FM makomba ndlela Eboyele maungu na msawa ikesiri nguna mga rumela ti voice nota cancer sunene nsekatelo wa ngwe swinene nsekatelo wa ngwe wa xiyimo xa la henhla u cancer endla ntani miya mahlweni miseketela Afrika wa Vulavula mtlhe miseketela na Munghana Lonene FM ku angarhela xitichi xa n'wina xikula hi ndlela yaleyo ku kula ka show swi vula ku kula ka hina tani rixaka hi kota ku va na ritu mavomaka kona 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka hi ndlela leyo ku na mingiseri n'wana nga hehla timhaka to tika swinene ta timhaka ta mphakelo wa mati ka masipala wa eMopane leswi swi nga endla leswaku va masipala va tlhaveka va swi ta lava heta swi basisa leswi hikulu loko swo famba swi titani swi nga tshama swi ri tani swi tlhe swi vula ku ta hetelela ku va maveriveri ivi maveriveri ya twala ungeti ntiyiso hi ndlela leyo se va kona tatana Oda Singoveni ta bula na vona hi twa ku va ri yini ta sungula hi ku twisisa leswi mingiseri a nga vula swona kambe ke hi nga se endla tana hi sunguleni amukela tatana Stephen Mavonda vona va vulavulela masipala wa wa Giyani hivo hi nga ta bula na vona hi langutele ku va ta kunene a va te va lava ku foneriwa kunene hi ndlela yaleyo se a hi lavi va foneriwa hi lava va ta kunene la va ta hi byela ku endleka yini hi ndlela yoyoleyo se loko hi nga se bula na tatana Oda Singoveni a hi sunguleni hi twa ku muyingiseri kahle a vilerisiwa yini timhaka xikalavito hi loyi enhleka Howshen ba papa ndzeni ka mi fonela last week kombisa timhaka ta mati ku hale ka n'wamitwa hali mati yo hi tsema kwala ya nga hi nthoneli ya karhi ya yisiwa le kule mara ya karhi ya purifiwa kwala ka n'wamitwa ni yene ya lavisisa ku ya hi ku kontraka yi busy kule ku tirhiweni ni yene ya kuma ku va ri ku na ti-phase tinharhu ti nga ta va koho mayelana na mati ya lamaya yo sungula ku nga leswi swi nga busy yi cela kusuka mati le plantini le nkambako le yi fambisa mati ya ta famba all the way ku ya fika ka Mjaji and then ya vimbirhi phase yi ta suka kwale plantini yi khwaza yi ya hala ka masete ya ka Mandlakazi and then ya vinharhu yi ta tlhava yi joina ka liya ya ku ya ka Mjaji yi ya helela a Babanana la xikarhi laniwa kwala hi tshamaku kwala ku nga na hosi loko ni vutisa lava va ti-engineer va ku no hi lowu mepe nge hi ku komba mepe ta swi twisisa la xikarhi la mi nga koho va ri a ku na nchumu ene hi na yo reservoir letiya ta khale ti nga suka ti endle hi mufi kokwani Ntsanwisi mara yi lo tshama laya a yi le ku tirheka nchumu mara va ri pipeline liyani hina total a yi kumi nchumu a yi kona aka plan ya sweswi ene loko hi languta timhaka ta budget ya government a yi fambile a hi swona leswaku ni hawa ni ta swi vona mindzuku sweswi va nga ta va hetini hi ti-pipeline letiya tinharhu ni nga ti kombisa ku ta vhe ku va ku ri amen lero ya kuma budget maybe van'wana ta va hi fina ku swi nga leswi a hi la ku mi hi kumela ku ni twe last loko ni mi fonela ma ku mi ta kuma lava va eMopane va ta amoyile va ta hlamusela ku endleke yini ku endleka yini kambe no vona na sweswiwani a hi zi hi kume nhlamulo kumbe ku mi vulavula hi swona vo va busy ni va fonerini na vhiki leri ni va fonerini and lexi vavaku ngopfu laha ni vulavulaka ni ri koho hikwala vuhosini hosi yi tshamaku koho loko se ni vutisa ni ya mahlweni ku why swi ri so va ku no loko ku endliwa mepe lowuwa wa mati lowu ku tshamiwa hansi na vukosi
bya kwala ka N'wamitwa tanihi ku mati ya suka kwala ivi hala vuhosini va hlamula ni nge ri hosi hi yoxe hikuva a ni ri a va vulavuli va ri voxe loko ku ri na ti-meetings hala vukosini va kombisa ku hina la xikarhi la ku nga N'wajaheni Khubu Lwandlamuni kwala ni nga koka Malovisi na Xongani emiganga leyi yi nga khumbarela hosi hi tshamaku na hikwala kambe va ku hawa vuhosi byi hlamule ku la ka hina a ku na problem a mati ya koho ene loko ni mi byala Butpet anti ku nga va na ma 20 something years a ku tshama ku va na mati lama hi ma kumaka ya kusuka a plantini u ti hanyele lama ya ku xava ka lava va nga na nkateko kumbe lava nga kota ku tiborela lomu mitini u famba hi xava mati a ku na nchumu total so that's why ni endla ni tlhe ni yi vulerisa mhaka ku project yi le ku fambeni kumbe xana loko a vo hatla yi tlhe yi tlhontlhiwa kumbe a ku ta va na change yin'wana hikuva a ku hlupha ngopfu nchumu ko va ku teka phayiphi ko kota le ka Msiphani leyi nga ta jika ko leya ya ku ya ka Mjadzi yi ehla yi ya fika yi wela laha ka reservoir leyi nga na hikwala ku na reservoir leyi nga gonyana kusuka na xikolo xin'wana kwala kusuka na hosi va ri iMakshop ku na reservoir leyikulu leya khale mara va ri hawa a ku ti nchumu ka hina se a hi kombela please mi hi tlha mi hi follow upelanyana vona Eso so min serom gara lon FM le so vulavula so mana volinchum yimane amkela mlamzana pa vulavula masipala wa eMopane tatana odas Ngobeni bana vitsowo aka dzingi ninge swirivala so sweleswo mlamza hleka ni mamkerele ka mngana lone hlekani khalanga le ka vayingiseri va Afrika wa Vulavula mi switwili a me ana rina swo xuvula n'wina miri khalanga tanihi masipala wa xifundzatsongo hi va hi karhi hi yisa mphakelo wa mati eka miganga yo hambanahambana leswi hi va hi karhi hi swi endla hikuva hi karhi hi implementa ti-project leti minkarhi ya ku tala ti va ku ti karhi ti teka xivumbeko xa malembenyana ya ku hlayanyana nkarhi wun'wani swi endla ku vaakatiko va hetelela va helanyana mbilu ni lava ku mi kombisa ku hi na ti-grant tinharhu in the main leti hi ti kumaka tanihi masipala kumbe mali leyi hi kumaka kusuka ka mfumo wa hina wa xikarhi ku va hi implementa ti-project ku na leyi vitanaka municipal infrastructure grant leyi minkarhi ya ku tala hi va hi karhi hi implementa ti-project leti ku va ku ri ti-project letikulu leti swi vulaka ku i ti-project leti minkarhi ya ku tala yi lavaka mali ya ma 300 million 400 million ene mfumo wu va wu nga hi nyiki mali liya xikan'we nkarhi wun'wani va fika va ku no hi nga mi nyika 70 million lembe leri ta ku hi ta mi nyika 70 million ma ku project yaleyo hi hetelela hi implementa hi malembe ya mune now leswi swi endla ku ri vaakatiko va hetelela va nga ri na ku tshemba kumbe va nga pfumeli ku project yi ta hetelela yi tikuma yi karhi yi hela ni vula leswi because hi le ka muganga wa ku fana na wa Mhlaba wa Petanenge loko hi 2019-2020 hi sungula project leyi hi nge le ku yi implementeni leyi vaakatiko va nga tshembi ku va ta tikuma va karhi va kuma mati mara sweswi loko mi ya ka Mhlaba Sasekani Petanenge miganga leyi nga na yoho leyi vo Zangoma va sungula ku vona mati leswi va lwelaka swoho sweswi i ku yimana fanekela ku aka ra benefita ka as van'waswibindzwana lava va nga koho le mugangeni leyi a ka ha lweriwi issue ya mati because mati va ma vona ku ri hi le ku ngheneni ene loko hi karhi hi nghenisa mati lama hi ma nghenisa hi karhi hi tirhisa resolution leya ya water summit leyi ku nga tekiwa xiboho ku mati a ya ha ma yisi switarateni hi ma yisa emajarateni ya vaakatiko now hi leswi hi lingele ku ringeteni ka ku endla so ka muganga hinkwayo na loko mi ya lulekani matikoxikaya ma tsundzuka ku hi ve na ti-protest vanhu va pfala mapatu hi le ku implementeni project ku na 3 ya ti-contractara sweswi leyi hi vulavulaka because mfumo wa xikarhi wu hi nyike 70 million mara loko ni vuya specifically ka problem leyi ku vulavuriwaka ngopfu hi yona xikimi xa hina xa Nkambako loko xi endliwa a xi ngo lo endleriwa specifically vaakatiko va le Nkambako kumbe va N'wamitwa N'wajaheni i ku xi fanekele xi fikelela vaakatiko lava hi nga na vona ku katsa na va Ramuchinyadi because loko mi languta va Ramuchinyadi a ka ha ri na xikimi xin'wana lexi hi nga na xo handle ka va Nkambako now the same thing kwalano loko mi ku ka ha ri na xin'wana leyi ka Ramuchinyadi a ku ri na damunyana a ku nga ri na xikimu laha
no akuna xikimi xin'wana. That is why loko mi ya ka Ramchinyadi sweswi mi ta fika mi kuma ku ri hina tanihi masipala hi endlile tiphayiphi hi tinghenisile emajarateni ya vaakatiko, mara hi mhaka ku ri pipeline liya yi fanekela ku yi teka mati nkamba ku yima yi yisa ka Ramchinyadi a yi si hela, a yi le ka Ramchinyadi ntsena, katsana na tibloko letiya mi ti tivaka wa block 8 vo yini miganga liya yi nga koho kwana. Now hi mhaka ku hi va hi nga ha ri na source yin'wana, it's either vanhu va kuma mati ka xikimi xa hina xa Ritavi lexi hi nga na plant a Nkambako, kumbe va kuma mati hi tiboholo. And hi le ku ringeteni ka ku vona ku ri vanhu va kuma mati kusuka a xikimini, loko tiboholo ti va koho a ku ve ku ri tiboholo leti ti tisaka xintshunxo hi nkarhi walowo. Now project ya le ka N'wamitwa i pipeline i ntiyiso yi le ku endliweni, yi va yi karhi yi endliwa hi va yi implementa hi Lipela Northern Water, va le ku endleni bulk pipeline leyi nga ta hetelela yi teka mati ya fikisana le Vutlhotlhokwe laha hi nge le ku akeni ka reservoir leyikulu swinene tanihi mfumo hi ku rhangela hi va ndzawulo ya swa mati. Now leswi vula yini, swi vula ku miganga leyi hi vulavulaka hi yona va ta va karhi va benefita ku katsa na van'wamitwa va Babanana and so on. Mara lexi nga ta va xi karhi xi humelela va nge va karhi va benefita ku fana na ti-community leti hi vulavula ku ri hi le ku implementeni project ya ku nghenisa mati majarateni, because project ya ku nghenisa mati majarateni yi ya va yi ri separate, ku ya va project on its own, because se swi vula ku hi fanekele hi va hi ri na mali ya ku va hi ti byela ku se hi ya nghenisa mati majarateni. Mara leswi swi va ku xi karhi swi humelela ka muganga leyi hi vulavulaka hi yona ku vaakatiko va ku tala va tingheniserile tiphayiphi emajarateni hi voho vini. And leswi endlaka ku ri nkarhi wun'wani system yi va yi karhi yi tekeriwa, because hi va hi karhi hi kuma ku ri muakatiko wo karhi u ya connecta, loko a connecta pressure ya mati lama yakaka ye a yi nge fani na pressure ya mati leyi yaka aka makhelwani hi mhaka ya ku va hi tirhise tiphayiphi to hambanahambana. Mara hi leswi hi lava kombela vaakatiko ku nkarhi wun'wani hi ta hetelela hi tikuma hi fikelerile ku hinkwavo miganga leyi hi vulavulaka hi yona yi tikuma yi karhi yi ri na mati ene hi nghenisa mati majaratani tanihileswi hi nge le ku swi endleni le ka miganga leyin'wana. I vulavula hi reservoir ange ku na yin'wana yi nga akiwa hi sirha a mi le ku tindleni nchumu leswaku le ta khale a ta ha tirhi ku endleka yini? Ti-reservoir ta asesiwa ku leyi ya ha ri ka xiyimo xa kahle ku loko ku ri yi nga refurbishiwa kumbe ku pfuxetiwa hi vuntshwa ya pfuxetiwa. Loko ku ri ku fanekele ku akiwa leyintshwa ku akiwa leyintshwa a ni mi kuma nkarhi wun'wana maybe ku va hi repaira swi nga hetelela swi tikuma swi durha ku tlula loko maybe ayo aka reservoir yintshwa hikuva maybe hi nkarhi walowo loko akiwa hi yo a yi nga ri ka xivumbeko xa ku yi nga kota ku phakela vaakatiko, because hi ta pfumela ku loko hi vulavula hi sirha i malembenyana ya ku hlaya miganga leyi hi vulavulaka hi yona yi ndlandlamukile swinene. Loko mi nghena ka N'wamitwa va Rwanda a hi nga ri na yona miganga liya, loko mi karhi mi driver mi hundza va Mandlakazi sweswo leswi ku le ku pandziweni ka switends, so yi le ku ndlandlamukeni hi xiyimo xa le henhla swinene. Leswi vulaka ku na ti-reservoir leti hi ti endlaku ti fanekele ti va ti karhi ti-reservoir leti nga ta va ti karhi ti fikelela mphakelo wa vaakatiko hi ku languta nhlayo ya vaakatiko lava hi nga na vona sweswi. Se mi ri yini ka muakeli loyi a nge kwalaha Ntsinda kwa mati kambe mati ya famba ku ya hi sweswi mi nga swi hlamuserisa hi swona kwalaha Ntsinda kwalaha ku tshama ku ni tshemba ku i vula kwalaha ku tshama ku Hosi N'wamitwa a nge ku hava mati a hi le Ntsindza ntsena hambi vaakatiko va le Nkambako a hi laha hi nga na plant ya hina a va karhi va kuma mati hi xitalo hi mhaka ku pipeline leyi tekaka mati kusuka laha plantini leyi tekaka mati hi xitalo yi vitana ku bulk. Swi ta endla ku ri hi kota ku chanela mati ya ka ti-reservoir leti hi vulavulaka hi toho ku ri ya kota ku distributiwa laha vaakatiko va nga ta va karhi va vona ku ri na ku cinca. Loko hi ha vulavula hi ku hi ta hetelela hi tikuma hi karhi hi implementa project ya ku mati ya tikuma ya nghena majarateni, then loko hi fikelele kwalaha ni khalanga swi ta vula ku hinkwenu hi va hi karhi hi kuma mati hi ku enela ku nga ri ku loyi u boxe hi phayiphi leyikulu loyi u boxe hi xiphayiphani, because sweswi
i survival of the fittest swi ya ku imala nga boxa hi pipe leyikulu a nga na pressure pump leyikulu loko munhu a ri na pressure pump leyikulu swi vula ku yi teka mati ya ku tala ku katsa na valava nkarhi wun'wana ma ku ri va na mabindzu ya switina vo fika va boxa laha va teka mati ya ku tala lama a ku ri ku mati lama ya karhi ya phakela vaakatiko ku ma tirhisa ku nwa na ku sweka na swin'wana na swin'wana ndzi tshame ni vulavula na n'wina loko hi kha hi tsala milambu ku hi timhaka ta milawu hi ku xiphiqo i milawu la loko vanhu va boxetela mindlayini hi vona no hi na milawu leyi nga pasisiwa a hubyeni leya hina ya masipala lexi xa hi tikelaka ngopfu sweswo leswi i mhaka ku kuma hi nga ri na vatirhi va ku enela ku va nga kota ku hangalaka na masipala lowu wa xifundza va karhi va landzelerisa swilo leswi leswi hi pfumelaka ku loko hi karhi hi improve aka mhaka ya ku collecta revenue ngopfungopfu ka ku hi kota ku koleka ka timasipala leti hi nge le ku hangalaseni ka mati swi ta vula ku na hina capacity ya hina ya vatirhi yi va hi karhi yi tlakukanyana hi va na vatirhi va ku enela va nga kota ku famba va jikajika hi leswi hi nge le ku swi languteni sweswo mara nawu already wu koho wu pasisiwini hi wo va na shortage ya vatirhi lava fanekelaka va hi pfuna ku vona ku ya enforcer aka milawu leyi hi nga na yona se mi hetsela mo ku yini ka vaaki lava van'wana va nge le ku heleni mbilu ku swi le ku hlweleni swilo leswiwani ku va hetelela hi tikuma hi ri na mati emugangeni ya ka hina ho twa va ku kwihi se ku na mati kwihi ku na mati hi ndlela leyi no i mhaka leyi ka leki yi nga ri ku oloveni ku tsakela ka hina na hina a hi lava ku vaakatiko hi va nyika mati va kuma mphakelo wa mati lowu nga enela mara swiphiqo swa timali swa hi khomeletela swinene hi ndlela leya ku hi fanekele hi va hi karhi hi tirha hi karhi hi langute ku mali leyi yi kumaka lembe ximali yin'wana na yin'wana yi va yi karhi yi langute face yo karhi ya project ene swi va swi nga ri ku oloveni maybe no mi kombisa swin'wana khalaka hi na project yin'wana a Maruleng leyi yi nga duma swinene va ri Major Score project leya ku va yi hela yi phakela mati ka muganga ya 28 swi lava hi va hi ri na mali yo ringana 1.1 billion yo ene mfumo wa xikarhi va karhi va hi nyika mali ya ku ringana 30 million hi lembe ximali sweswo leswi swi vula yini swi vula ku ri swi ta hi tekelanyana nkarhi ku va hi tikuma hi karhi hi heta mara hi project leyi at least yi nge le ku fambeni sweswo leswi ha fikelerise mati ka muganga yo ringana 4 mara lavan'wana na va vele ku heleni ka mbilu a swi tsakela ku hi tikuma hi va fikelela hinkwawo mara a swi olovi mhaka ku va na hina hi nga kumi mali yo enela leyi fanekela ku yi vona ku yi hi pfuna ku yisa project leyi amahlweni hi rivilonyana ra le henhla mlabza kenseri swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta ku khensa hina khala inkomo sweswo mingisero munghana lona FM komba ndlela nakona ku eAfrika wa vulavula hi ka hita ka wena thwi hi ri la Giyani hi ndlela yaleyo sweswo hi la ku amukela tatana Steven Mavunda hi lava ku bula na vona la hi twa ku kahle i ncini lexi xi va tisaka laha ngopfungopfu loko hi ka hi languta ngopfungopfu ka timhaka ta tibona tanihi masipala kumbe mi ni to va vutisa xivutiso xin'we ivi voni twa ku va ri yini hi timinete leti ta ntlhanu ti nga sala hi ndlela yaleyo mhlave mo mbala xexi mi ta kota ku ni twa kahle hi kota ku bulinyana hi twa ku timhaka i tingani nhlekani khalangana vayingiseri a ni hlekete ku mi ta mi ri na muchaviseki laha va khomelete a ni ta na vona sweswi va loko mi vona ni yima ni tlhelela ndzhaku a ni va byela ni ku nkarhi wu misile a ni chava ku va ta fika lava tlhela kwalanwani entiyesi hayi ta bula na vona siku rin'wana ku mi tanihi masipala wa Greater Giyani hi leyi n'hweti ya vaxisati yi le ku fikeni makumu a ni se tshama ni bula na n'wina ni mi twa ku mi le ku endleni ka yini kambe ni tsundzuka ku mi tshama mi endla ntirho wun'wani wa masagwadi na ndzawulo yin'wana kambe sweswo swa siku rin'wana mi kunguhata ku ndla yini ku ya mahlweni tanihi masipala enkomu khalanga mindzuku hina hi lava ku ri masipala wa Giyani ya tlangela leswi hi swi vitanaka ku i local women's day okay ya concentrate ka vamhani va kwala Giyani la Greater Giyani ya tlangela na vona siku ra ntshunxeko hi tlhelo ra kumbexani migingiriko leswi swi nga vangiwa hi migingiriko leyi vona va nga contribute so entiyiso khalanga loko hi karhi hi tlangela hi ndlela yaleyo n'wana ta vutisa ku i ncini va na reason va mhani va kwala Giyani ku va ta tlangela na
nhlamulo ku ta va ku ri ina swin'wanyana swa swivangelo swa ku hikokwalaho ka yini va fanele ku tlangela hi leswi a mi vulavula hi swona sweswi vhiki leri nga hela a hi ri na leswi hi swi vitanaku women entrepreneur of the year awards laha hi langutaku ka vavasati lava va rimaku va nga ka swa vurimi ene a hi langutile bya xiyimo xa le henhla komba ku hi encourage va mhani lava ku a va sunguli kwala ka ti-backyard a hi nyika vanhu ti-award kusuka ka loyi a rimaku endzhaku ka yindlu khalanga hikokwalaho ka yini hi nga nghenanga ka yina hi na nsimu yikulu laha ndzhaku ka yindlu ku nghena va mhani ene vulavula ende leswi swi ndlisaka swona mhaka ku hi katsakanya va mhani lava hinkwavo ya huma team ya hina hi ku pfuniwa hi va agriculture partnership ya hina na agriculture yi data back ka 2009 loko na ha ri correct hi nkarhi walowo masipala a wu nikela a wu veka mali ya ku ringana 50,000 leyi a yi tirhaka masagwadi mara lembe leriwa loko karhi hi vulavula se hi le ka 700,000 ku na munhu loyi a nga huma na award leyi yi amounta kwalomu ka va ma 80,000 so masivona ku munhu yaloyi i ta swi kota ku shifta aka backyard ya yena a kuma xindhawani ya so hi leswi hi swin'wana swa leswi hi nga ku va mhani loko hi karhi hi tlangela emigingiriko ya siku leriya hi swin'wana leswi mfumo wa hina lowuntshwa wu nga kota ku va pfulela tindlela aka swona siku nkulu ku nga munduku swi endleriwa ku hi ku Giyani yi na miganga ya mingani yi na miganga ya ku hisa kwalomu ka 93 swi endleriwa aka Ndengeza laha ku tiveka ku tanihi le ka Ndengeza RDP ka sport ground xa kwale ka RDP liya ka Mavusi swi ta va swi karhi swi endleriwa kwele ta va hi karhi va transport va mhani kusuka ka miganga hi ku hambanahambana ka yona of course hi nge swi koti ku provide transport ya ku teka un'wana na un'wana vo va hi targeta lava va nga ka ti-forum 99 va lava va kotaka ku va na influence lava nga tlhela va tlherisa yes vutivi lebyi ka sweswo se loko ku ve munhu i na ku tsakela ku va xiphemu xa ntirho lowu ka Ndengeza mi ni lulamisa mingisero mehe swi nga endla ku nga ri kona ka Mavuza ne a Ndengeza ka Mavuza hi le se kambe kwele ka Ndengeza RDP le kusuhi na damu le RDP leyi nga le kusuhi na damu loko mi nga ri mi khupukela ka N'wamatatani yana ku vona se hi le Giyani la hi le Giyani la khalanga twanani futhi va Ndengeza hi le ndhawini ya ndhavezi ta Ndengeza mara yi tlula nambu okay mi sungula nkarhi muni loko munhu a ri na ku tsakela a endla yini a hetseleni hi minete leyi nga sanaya sungula hi nkarhi wa 10 o'clock loko munhu a ri na ku tsakela futhi hi va vitana hi xitalo a va ti va humelela na va lava xinuna a va humeleli hi mhaka ku ya ku tsangiwini a ni mira hi siku ra yini va nge tsangiwi ku to va ku ri nkarhi wa ku va ta kota ku tshwetiwa murhi wa tindleve a ni ri hakanyingi hina hi karataku khalanga ku ya dyondzisiwa ku vanhu lavawani va lava ku hlayisiwa lava va lava ku sapotiwa a khensa swinene Mhlave vana na siku lerinene ku tiya ku engeta ku khensa hina khalanga enkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona hi tatana Stephen Mabunda va vulavula masipala wa Greater Giyani kasi ke hi sungule hi bula na tatana Odas Ngoveni va vulavula ku masipala wa Mopane ya xinkadyana lexi a xi vula ku hi chayisini mina na n'wina a hlangana nakambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku khenseni vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa ni kalanga Pat Mathebula a ni fambisana na tatana Patrick Shai hi famba swin'we ku fika nakambe mundzuku hi suka a studio 13 vana siku lenene mi tiphina yingisela ni mi twa ku kahle kahle Munghana Lonene FM yi mi khomele yini vhiki leri ra vuntlhanu rona hi a reti tata